Cumudul dah keselam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu dah. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo syasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasihus Autonomous District Council Kelio pediang arajar sauspa san punyo tli jing terwa neki MDC nega benta banyo eka skim belamang nega tight bat ka on tight belamang nega sorkar pedeng ling ba ka 15 Finance Commission. Executive member uba kemi eka tanah land bat development uba puel soklet haga jinya keren mekilar petai kubor haka apulai tuk rempang arajar apun riu. Berethu bagi arajar sauspa san punyo tli jing terwa balio pediang neki MDC kelong nega benta ka first installment jo usnem arajar pu arajar apulai banthe iki kampen roy haki constituency. Ulethu bagi arajar sauspa san punyo tli jing terwa ki kintup iki siajar sauspa apusan tli jing terwa haka tight scheme kabakot lai pusau klur shilak kindai pun riu hajar tingka bat siajar arpu tli jing terwa haka on tight scheme ki kod arpu klur ndru punyo lak prapu hajar tingka. Shushu la pentip namar baka Ministry of Panchayati Raj kalong berking bah kumtai ki jingsi online baro la haban thep haka portal jongka ministry kablatip kum ki igram Swaraj. Di kibabon mo ya snow ni ki banai berada pada ngaju away ni ki member jaga district council ki jungi kalau orang bawa hadin sistem lu nak kalian juga isi ke dalam daga voice of the people party kam sebenarnya lak ban penmi ni ki scheme ni ki campaign roy hak song tahu Gadan ru ki wat ki pai ba nang bot jungi ru mende tang apa konsensi jonga le klen konsensi ki ba boleh had menta nyem bio scheme nak ada se konsen ko bot ki scheme ke badai menta ke song ki tahu bat ki pai ba dengan sia tu pi ba ada ui tu ba jengkan wei nak ki khot juga yeng ngam semla tiap kai ke bangi le ngam semla ko ai bat syai dal abadu makan dalam kan ni ka dor bar mang teka jungi mo ka bastan adu ka khafra adu ka apa tadi Tikila don sibun ki jingkeli ka bedai bat kini ki scheme kini ki development scheme nak kena council ki jungi ni labu ki jingkeli bar lai tali kila dan duduk kumbak khandai ni sibun tali ki jingkeli labu ka di bakat Islam je ki scheme ka bedai bat ki we de ki kam te ngala apan juba pe apa indar bar te ka sngi ka baneng kong ki jingkeli ki bedai bakat development ki kim cenderung haka sngi ka baar kila agrum kumbak south tali ki jingkeli mah bedai bat ki scheme ka pelagi ni bakat council dan raya kasih ke baar bat ka basksi kalau mana kalian non critically mo khot ke yung semlawan te kar kompanya ni apa semasal ba non critically klamwan mlak ban cuba tadi ka ban kong ka baar ru kasih ke bakut dengan darbar lagu biang sa sautli ini ki jingkeli ki bede bat ka development dan ray namar ba katosni ka dono ka jingja ka jiklat do jongi ampi buderom jongi nak kalian jong chairman CM bat njur unai lam kalian persya ngin ong ba ngin nem simshu tu ni kunu kikam yu sim tang kikam ki badan kam kata kan ban pas ka budget bat ka wei ka an ka bagi penduduk no ka pension scheme jo ki MBC ki barem tinggi simna yo la shu ban persya ki bagi ni ki ni jadi mata katau ka ngasno bakal ka badan kam mangan persya kam tam ya ki pai bak baro kena bakin tip ka ke wangi ni le bat balik mengislam ban pelak ini scheme ke kembaju long ru kemajuan hi kini kisam ki bladap hadir mengira syuti ya ka isi yang ni nak kalian ka department kejungi kembakaran le akan dikisam ki bladap lembaga jokan ki scheme ki bawan lembaga 15 Finance Commission kini ka 15 Finance Commission ka sedang nadu arpo arwoi baka kod untuk senam arjar arhusan arpon rio te hapo kan ka isi jungi hadir mengira pani ki proposal kambot ba habaki ngile idi ki kampan roy lakan siki snong sikirhun kan ngile be kalian ka department kejungi kamat ni pan ki proposal kamat ni pan ki ni ajing tho ki baru ki MDC bagian submit ki proposal ki juki kamat ki jing tray ki bagi kuat menteri apa ki konsesi ki juki ya kan ilale aru hadian ba nak kalian juga 15 Finance Commission kalau penmang pisama kalau penmang no arpo kat no arpo kat no arpo kat no kumta terten tiga ni ka bangilapan nak kalian ka isi ki jungi hanu usnam arjar san ka day nam ta usnam arjar arpulai mo dengan suatu kadau kalong bayakan dekat 15 Finance Commission hakini ki isi ki beradab ki dalam menteri kam tang arwoi
bat arhui arhuan kemudian ketika kamram ke jongi pat mengepan ki proposal ni kita ki kampan roy haki konsensi beber nakam tahu arhulai bahkan ni kedai nam ka first installment kehadiran bagi layo adi mengila ai ki circular syambaro ki MDC na kilang ki baro ki membahi kila ai ki terwa ke joki dan ni ki scheme ki bikin ni apa joki Teswa juga tengok Ahmad Musyafi bahakan dekat 50 Finance Commission kita artli ki scheme ke bagi orang ki tight but ki untight ngatrai pi asmi kata teh tight ke bangilapan perung ki scheme kata tight kemudian gilapan perung ya kini ki ombam umdi mo ki ombam umdi ki pung ki jaga sajan bakam tater hakan ni kata tight part kedon artli ki mta kawai bagi ni ban submit ki scheme kabidi bat umba mundi bat ka baar bat ka dei bat ini ka sanitation dan ki panchana kumta hakan ka tai ki don kiski mangisame ki panchana ha ki school ha ki snong kumta ter bat hakan ka bentar ka don kawi ka ki angka purchase hakan ni pat ngila ban pendrung ni scheme di ban thiat ki kali ket dia mo kata ka dei bat nakaleng ka antai pat ngila ban pendrung ki scheme ke bedi bat ki footpath ki maran football ki jingpen bhai ki school bakam ta ter hadir bangila kot kene kapor bangin pan ya ki jingterwan ki MDC ngila yo hadu kumba arajar sospa san pinyoteli mo arajar sospa san pinyoteli scheme kamumot ki balapha lati jong ki Johnson si ngar ngalapha ki lati Johnson si ki ha kamumot kini ki arajar sospa anyo san pinyoteli ki bakentup akatait ki don kumba syajar sospa arsan akan ni ka antai pat ngila penrung syajar aku atlik ski ko buat kentup ik football kita ke mana football kita kasar jalan kita but ya baru ngin ki scheme ya upload akata ka portal jongka Ministry of Panchayati Raj ka bagi ka Igram Swaraj kamu rahmat penrung jongka lengkadam la ka jongka lain khra la ka jongka mairang la ka jong bakam tata hal ka jong ki constituency bahkan ni kalau simpor bahaya ni bangin perong yang dikisim kadang kalong nomor baka state bah ke perking bah ke guidelines yang ke 15 Finance Commission ong nak mentah ya kamdan football ni namla ban perong haka tight scheme kamu tanya ke bat ya ka jingkut di sumah nimla banyak mix kita bakal simpor kemudian dan penunjuk ki membaru ni mesinala ban lebah ta korkom ong nak ansu penipin kusa kawe ka bakam ya kalong ba mentang isna ya ka jaka saja ya dam ya ka apa ki lulu na ki wa isna dam ka kena baka kan lang ba na ka juga por namar bangi ice cream nam tama saja nyap sna ki jaka saja kemudian ki sa ni tu dam ya ka ki saja seru ya marsna ya ki jaka saja ba hakan ni ka bentaru ya ka tu dam kami kenro ya ka dam ka ha baka water kat baik ka jaka saja ba ka ha baka sanitation tapi babu na penunjuk ini baklai katanya. Abi jika saja ini perlu membuat dampak jika saja. Bat nak kalian juga guidelines kami semua pedang ia kata. Mereka portal ke kentai ia kata. Tinggal penbaik bun bagi hukum kita. Dia hadir mengenai penbaik. Iki dibawa ki araja sos paksan penyokong scheme. Inilah upload akan ke portal juga Igram Swaraj. Dan ki hal kejong-kejong hak jengki member dan ki hak sub kentai teli dan ki hak nyau fulai teli dan ki hak kendai fulai teli bakam tak di kontak nang tahan di ka antai pada ki hak iki pat ngila upload ke portal ki jungi nomor mangila boot ya ke online ikan mau kini mo mangila trek berpintai kami ke online pada guideline ko ngin lihat ke online ngila upload ikni baru ki scheme Baria baru ini ki scheme dah dapat upload mentahan dekat Igram Swaraj. Jika ai ke babut nang tapat kalong baya baru kini ki araja sospa new teli ki scheme. Baru ada sospa san new teli nyiap pelong no kongkoi teka action plan. Mo halak lagi jong ki scheme ki balik nyiap tahu kongkoi ke action plan ka babut ai ke bangi pak nang ni kini araja sospa san new teli ki long dak kongkoi ke plan ke. Mangingi yang ke CDC ke yang nak tak scheme jong ki snok. Mo peace ya banyak cara kan ni ketika Panchayati Raj pentrikam bikin scheme lembaki Panchayati Raj ki badan ong nak ki darbasnong ki badan siti syari khar di nomor mangingim dar ni kini ki Panchayati Raj ni amat sim nok mangi ke desa konsel banong nok kum kata ka institution nam ta baro je chnong ba lain tak tahu ka sim por ba ban ublu di kini to nyap snai tak action plan ada snai tak action plan ya bat pha banyo je menjur naka sarkar kemi anin naka sarkar pedeng ti kata ka diga ike bangina le
But syua banginyo ya kan kajing menjuru ya ki skim ki barin. Ong lo ju skim jong arpoi arpuar ngaban pendap 80% ini kajing terwa kajungi ya kan ka skim ka poi syaka nakatait komponen kalong kumba life circular silak kedai penduduk tengah kita ada katai nah ka on tight maka poi arpuar nyok dari punyolak prako aja tikini ki ha hausnem araja arpuar arpulai jong du snem but kani ka 15 finance commission kan kutno akan life poteri umat jong du snem ajar pendiri ingin tip la kasokar India kanang menjur yang ni skim nama bakal por pak timit kerana ini dengan kerja kerman bang nilai pan upload ke portal ni dengan kerja kerman ba nilai pan cekam ni skim dan mereka kasokar India la akan menjur apa jong ulai poteri umat kemudian nilai pan cekam ni skim kadang kalau bang yemla ban ra syawipat syawi sang ban wan mar bakini kini nan lap sadel nan lap sadel kabang yemla ban ra syawi po snap dan rai la kasokar India akan menjur kini mo ngidon pak sakata ka bagi angka 16 finance commission kalau kod ke 15 kan wan ke 16 te ya kini ki skim ke barem min up ya ga guidelines jangka 16 finance commission kemudian ngat terwa biak dan kini ki skim hi bakan rong no ke 16 finance commission ten ring ngidon ke jekarban kuma pilih i ngelewan cepat Delhi ngeliat kendu ya ka finance minister ngeliat kendu ya ki joint secretary jangka Pashtiraj jangka finance jangka ministry of water drinking water bakam ter kabang ila kedau ya kita kijing kabang ya kendu khamtam abang perung online ya kan skim nadu bang simti mangi nyelas ka guidelines ka amang ni si online kamu ni cuba ada check thing si online buat ya kan ni ngila terikam nadu Oktober di sampai jarasan bat mentak kaya syai kini kajing si jung ya ki bill kita ki berapa pendap ya kijing terikam ki ya kata kan dia bagi si ka bomot ka bang ngim simla complete nadu bang simti ya ki si rai ngila bud din ya kijing terikam ki isi ber khamtam ban penjanai man penbahaya ka trikam jo kana 15 finance commission ha ka ba kini skim baro ke bagi terwan ke MDC ke dai na tak kisnong ke thau jo kam dai bagi trikam hani ka council ke jogi hindi ka dai na tak kisnong tak school ando bagi asyik palang bagi senapan khana ba tam mo gimana football ke football ki bubun ki ba la terwa de ki MDC ki ba prepare tinggi sokman bagi nalak ban upload dikini ka pasam ta kalong bagi susna satang ya ta action plan bagi don kecing kerban ngila akan ru bagi officer nanti pada Delhi bagi menjur ini skim kena mengingi nyok pasang no kalau menjur no apa je ni ka uni financial year joka 15 finance commission kamu ngira rekam nata ka baar pak kalong ba long IP ngila ya wan shanisha Delhi pan kerpat ya ka Ministry of Finance pak kunjuru ya ka Pashtiraj Ministry bahkan pelat no ya ka second installment kini ka second installment jong arhuai arhuar sama mo nilayo hau arhuai arhuar nakalang 15 finance commission snap kala earmark nanti kalamang arh soklur life holak tingka nam tau arhuai arhuar THK hausan ajar saw kala pelaj khanat klur kamumot kasiteng dengan arh saw kala pelaj aka haus nem arajar saw palayo petrikam ya kiski mau kembukan accumulative scheme prepare tingka masakut kadai setangka second installment jong kini ka on time mau kabadai ka bangila bateri football bagaimana football hari kejeng dek jungi sedalia di menglia kendu ya kan minister kalau batai yang ya ki guidelines sebagai dewan board pagi hari mengiwan Delhi ni ya board ya baru kini guideline kini nak tahu jungi kila trash tom ya banda ya kata ko audit online ka 4 Julai menur what ka office jung ejir ka syamsitom man le ya kini ko audit online nomor tadi ka berak kamai ya pan upload ya baru ki receipt cash book ki bala le ki berak nabil ono ye footpath basan 4000 optional ka jong bil isna ya ki pugom runga masna ka jong bil baru ya gitu ki brochure ki receipt ya pan scan ha upload apa ko online jungi kenang ba ka office ejir kan le ya ka audit arbana ka simpo ka office ejir man le ka online ya maka dia sistem ke bertembak. Ini lelak kemudian ngila pembet buka office ini ngila phone yang support Delhi panggil lelak offline audit ya kini. Lelak offline officer juga iji ulaban le audit hani ke masiteo ban ngila ban pendap ya kata ngila yo ya ke audit report ban ulah IDE ke audit certificate hadir ngila upload dia kena audit certificate. Jokan dia ke arklur. Mo kepingi yo first installment di mentah ke syukur punya 2EP ba nak kalian juga ministry kalau pelaj ya kan dia second installment kepada
khat arklor khasanak tengka kabamut na kalian ke jongi ngila wan sino ya kibil ibarim ke bala pentri kam na dukini kistem ke bendap dan kalian jonga kamu ia mencari ke development ngapan pau ke sungguh ya ka Saukar India kam tambe ke Minister of Finance ke bala snap ke jing like work ke jongi ya ki officer ke prepare ke bilang dete ko central ministry kam tambe ya ki nom trai ke jongi ngi tu ip banle wan skan ya iwe pe iwe reset mo imde tang iwe reset dulu iwe project habasna kat no ke jing ya ka kontrol kat no ngi thiet de bilat kum ta ki don daru sau santli ki kita ki book ke bagi sna nya baskan upload di ki ha ka online kasypo de ki phok ta de ki busni bun banai baki nom trai jungi haban somit adu sibaji abaje ni tang man penbiang bande yang ko por ke bangin bu na kata ka sogar pedeng tengah accumulate ki nom trai ke jungi ya ki chief engineer di engineer jungi ke battery system bak basukman ke dikatahi bala pelak ke dikasihkan installment nanta ka baar pak ka baar thai ni la trai system bat ngila penbiang ya borok ki skim ki ba dewan lech ki pa ba mo le segi pa ba ngilengok la ada panai musenjom MDC bagi panai Feb panai March panai April ki dal bulan rai ki bandam soba ai footpath yang ni soba yara ban penpai ka school tu ngila le kita ba kita mong family ki dan adu arajar tam skim ba kini la da ka menjur ka sarkat pedeng kini ki sgi kita yo ke banwan yang sa ai no iko ada ka baar pat ka baar pat ka bedai pat ka juku kini ki pre mo dan isnong ki ba pentrai ke paikana dan ru ke pentrai de ki local contractor mo ki ba su ya trai mon malah sa tau ila dan ke jiku ba balih du tal ada ke jik trai shimna du na banyo bil kadai ke jik sha kata ten rai masuka banyak tu ya baru kita ki ba pentrai ki skim ki bladap yo ki MDC ki barem bangi hak banyak adu kembak hak lai ka sau tli ki bi mo kan ka file ke ba submit ki bil juki hak banyak lembaga jongki engineer, hak banyak lembaga jongki account, hak banyak lembaga jongki yang in charge jongka development, hak banyak lembaga yang jongka finance, pakai simpor adu kumba khasan kan terus ni. Antara dia kita baru apa ke jongki bagi share. Nomor bangila si bisa online ke belakang pimene. Ono umtai akan dia ke school, ke beri ban penkai kan ke school la ai kerteng hak ke school. Bat ke school pak haban dia ubriu uban pek uban sna ya kan ke kamera ke school. Tegila ai kerteng ni kisam ni sekolah kula ai kerteng ngono ka ai kerteng ha ka work order ki ai kerteng pisok la masu anu saya kata mo kat ba andra submit ikini ki bill pat bangang haban pan ya ka account mo ya ka passbook ke jengki ka account pak ka kerteng power software kemudian kamalak banang kata kuno ha ka work order ni IP software ha ka account ni ai power kemudian haban penkelai kita ru haban ong ye kita ki submit ki bill bangin sna no kat kum ka kerteng jong ka passbook naman ngithap online kemudian yang pensyai kita berkhot yang pandito ni MDC bagian pensya olu pisok plat berpol di ujuk pi cimpor bakum kita bakong san dia kalong bangila versi online nginem lak pada effort bahkan mo maka iki bagi siu ka reflect banyak ka online jaga lagi ikon saraj kenapa ka sokar pernah ka ministry ka UI ini kita ijing Islam yang ni kamdan kono ke jing tu jungi ba bangin pas biteng yi bill jung beri ke bagi itu mo ka bawan syanga kamu yang mincat nan la kalong jongno ngam jumpa ciliang yang nuru lagi one back kat kejing one kejing pendap di officer jungi mangin ai ka neka approval nak lenyo kan ai ka approval mangin pas sanction lagu MJ finance pak salih show secretary pak salih check account maka si juga di kita tikila panon ki bakum kita kejing Islam mo kejing mambiang je ka account kejing mambiang je ki phone number pak ter ti hadu bentahi ka ibil ki basa ki don tangkamba arf saut li kejing tray ki balaban submit ki bill di bagian proses nak liang jangka departemen ke jongi nak liang jangki officer jongi nak liang jangki engineer jongi baka bil ke bah nak ni ke arp saut li jing trai ka bil ke bagi dia si kolong siklor arpolak sanpun wajar kolong kata siklor arpolak sanpun wajar ke bagi dia si tambah kini ru kolong under process ke bah kalau poi hakimi jangki engineer bagi jangki officer jongi batang sedap ni supply no ya kini bil tengah syukun syai ni kenang ba mo kibabun kibriu kila ya phone singi ba haru mutar ngin do skip ten rai ka ai nak lan jungi ka ba ngile ka ba hatam kani ka jeng pelai igin kibil kam syong hakiki ka jungi bade ba ka syong ka isi jungi temo mas ndak IMDC tinggal pelai na bade rai kan ka skip kan ka grant ka bawa dak sokat dai ya ban buat di guidelines ya ban yang ya ki jeng kam baro ba ka basak mata kalong ba hadir bila dak ban upload kata ka portal yang tampak sia approval nanti dah sokap nang bah ka cukup poru apakah
approve ye kini ki project ye ni ki scheme kan bu lu ya ka sanction ba kana bangila ban trikam ya kini ki bil te tai ngo suka pensai nomor ba ngam sim layo pensai apa yang terbar na bagi pai bagi ki sa oh ini tang mangi ba pha ma iwe pe iwe sinong go bor india de ki lak de ki tur li sinong te ngiru ngi sutu ya ka jing ya mo ja ka ministry ten rai ngirong ke jeng kermen ba ada kan ni ka Sokar India kam ka approve ya kan ka fast settlement ka arpo lain dei ka bomot ngiring ile tristam ba kana nglaong ye ki officer ki engineer bangin bot batek ye kini ki guideline ki bala ida ka 15 finance commission maka 16 finance commission kan long ka juga dori rangi na fail haka de ka jing trade up jungi haka 15 kamot 16 finance commission ru ngiya kan du ki jing ye nglaong ye officer jingi ngele bnia ngile jana ye kan ka 15 finance commission kerang ba dapat trikam haka 16 finance commission pat alang beri nupa tai ngila sup naya ko online du ngila sup kambot kinam trade jungi ngila sup kajing trade kan deploy kajing civil kan deploy tana ta kadau ngila le janai bahai kani nama ada wan ka 16 finance commission ngin sup ngi kan te haka ni ka 16 finance commission kala mang nupa san samo arpo san arpo dia arpo nyau kan kot adu laipo we laipo har untai kan ko kan scheme but kai ka ba ina yo jitip ladan ha public domain mo ladan ha public domain ba ni ka 16 finance commission ngila ban yo kumba hadu ndrus pa tam klur bisa ndrus pa tam klur bisa kini ngala ong tanya ka ki HDC mo ki HDC ngila ban yo hadu kan irma hadu kumba ndrus pa tam klur bisa bat ya kan ka ndrus pa tam klur pat kan penang mana ka sansen kamu hapo sansnem senang naru nu arpenyo kan kot adu arpo laipo we ni habat pendut ya ni bisa kita ti adu endus pak keluar pi ka bisa ada ngingin le kembali aka 15 finance commission yim trek benda online yim trek benda janai kita barok kamu ngidu kamu ngidu mata pa ngidu mata ni kasi balik arpo adu asana pendu ni mata ngilang submit ki profesor jong arpo kamu ngidu license of sample asana license yang terkadang ngin le bahai kini ban nget yu nomor baki officer jungi ki enje kira le bha haka bakadu jo kan ka 15 finance commission kemang nak de himtan daga jing plak kisah ka pasal pedeng inge ngila ban mo kan ngga jingirap nak ta kham ta be kan ki ski baro ki din ta ki pa mo la ta long bisnong la ta long school dan ki pa mang arlak dan ki mangi mang lailak nanti missionary ki tikinya kejap ngga kan ko ski bang labu banyak kejap ki ko na silang de ka wa kasi ki tik tu kan pos ki aku arsan lah Tekum kita hindu mong so selai dan di school root ke mangi penha kamera dan kisnong ke sports club tiba penhai ke men buat bakal ter ini kiski bide hidu ki ba but ka inga makwa manong ngani ke bor na kam taju kita barok kisnong ngani school ki bagi lapan treka mi ini kiski ke barem bakin treja nai ba namar ka ki guideline ke 15 finance commission ki ong yangi apin pentrekam Adi di football ibarang tangsan ko hajaru ang yaman jota. Ya baju ki engineer jungi ki haban dai license cing tu jaga bandai. Ladang himis dan yang biang kita ka jota lu kan wanra ka jungi aga bere ba ki sibu ki bil. Te ga chuang tentu ya baru kitu ki ba yo ki scheme jong ki barem ru lesi ki masa yo ki ki masa wan ru bagian yang telang mangi ka council kenya telang ki engineer jungi kenapa kan ka pisah ka bagi yo nak sokar peneng kan melian oi kai. Kembali no ai kan ka 15 Finance Commission. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now.
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.